turagukengurukiye cyane nyagura ku ngoma, turagukengurukiye n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose n'amagara yacu yose kuri uyu mwuka w'abazima waduhaye, tukaba tuje kubaka igicaniro cy'inava muri iyi saa ya saa 12 mu isambu yo hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro. Mukama nyagora ku ngoma, ibyiza waduhereye umunsi kuri iki gicaniro ni byinshi. Waduhaye isezerano ry'inava ari muri saa 40, aho batwereka by'ukuri kuri kumwe natwe kandi kudashobora kudutererana, aho batwereka ko imisore, imikangara, iminyabaga ko bashobora kunanirwa ariko ukwizigiye batananirwa. Waduhaye isengesho ryo kuvuza ikirere cyiza ku buzima bwacu, uraduha kwemerwa. Tugirire ikigongwe umwami w'abami, tugirire ikigongwe ukiza ubuzima bwacu, uturengere kandi uturenganure, udutabare kandi udutsensurure, kugira ngo imfungurwa zose zarongoye kuri iki gicaniro uyu munsi zikorera ubuzima bwacu mu buryo butandukanye. Turashaka ko zikorera ubuzima bwacu mu bwabo, umugisha n'umugwiza. Turashaka ko zikorera ubuzima bwacu mu gukurwa ku cyavu tugashyirwa ku cyavu. Watwigishije uko dushobora gutorana ku miyesagiro yose wageneye abana bawe muri uyu mwaka w'2026. Watubwiye ko hari imisozi dukwiye gusenyura ikava mu mishara yacu. Umusozi wa Bemori watubwiye ko ushingiye mu kugira ubwibone, kuvuga amajambo adahuye n'icyo tuzi, gusenga mu majambo ariko mu bikorwa turabitakaje. Uyu mwuka wa Bemori ndawusenyuye muri jewe no muri ubu bwoko bwawe, amazina yawe bwashyize kuri iki gicaniro cy'inama. Duhungisha nyagora ku ngoma uko kumenya ukuri, tumenye kuri Imana igira imbabazi, tumenye kuri Imana igira ubuntu, tumenye kuri Imana itanga idatora, tumenye kuri Imana itarobanura ku butoni. Tugire umwete wo kugusengera mu kuri no mu mutima, tugire umwete wo kugwiyegereza, nawe dutabare mu byo turimo byose. Twasengeye indoto mbi, cyane cyane indoto ziri mu rupfu. Twasabye Mukama udutabare rwose, urenganura abana bawe. Turazi ko waduhaye umunsi wa 5 wo kwama turodora indoto ndetse n'uwa 6 ndetse n'uw'Imana byutse, ariko turasaba ngo ababifise izo ndoto mbi, indoto ziri mu inyamaswa,
zirimo gufungura, indoto zirimo kurwana, indoto zirimo imirimo itandukanye n'ibikorwa bitandukanye, uzibohore ku bana bawe. Nasa urupfu rwose amabati yacu wari uri kuri iki gicaniro yapfuye cyangwa yatakaje uwiwe akenyutse. Niwe wavuze ko udakeneye benshi ariko ukeneye abagupfukamira mu kuri no mu mutima. Papa, tukiri kuri iki gicaniro, tukiri kuri iyi si, twagusezeraniye ko tutazigera tujyajyanya ubuzima bwacu mu kwanga gutanga kimwe muri 10, kuko nicyo twasanze kibohora ubuzima bwacu kikatubohorera imihora yo gutabarirwamo. None ko twakubwiriye iryo sezerano, tukaba kandi twari tsaburanye n'umwaka, tukaba kandi twaragize intego mu kugira renouvellement. Turagusabye dutere iteka Papa, urabane n'imicyaro yacu, urabane n'imitima yacu, urabane n'imibabaro dufise, kugira icyo wubatse mu buzima bwacu. Sakarira ububasha bwacu, sakarira urukundo rwacu, sakarira igikundiro cyacu, duhe umunezero, turinde umubabaro, duhe agahimbano, turinde agahinda, duhe kurangwa no kurarima, kuko ni umunezero twasanze usumba byose. Uduhe umutima unyuzwe n'icyo turicyo, niyo twamara guhabwa ibyo byiza tuzi neza ko n'ibindi bizokurikira, kuko tubisenze tuyizigiriye mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, umwami, umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu bwiza. Ndasabye ngo umutima mweranda aze mu mitima yacu, cyane cyane mu buryo budasanzwe mu mitima y'abakenyezi. Ingoma y'umutima mweranda, kugira ngo abakenyezi igihe dusengera bagire umutima wubaha Imana, bagire umutima w'amasengesho, bagire umutima w'ubukomezi, bagire umutima w'imbabazi, bagire umutima w'akanyamuneza, kugira ngo bashobore kuzuza inshingano Imana yabageneye bakiri kuri iyi si. Ndaguhamagaye umutima w'ukuri, ndaguhamagaye umutima w'ububasha, ndaguhamagaye umutima w'impuhwe, ndaguhamagaye umutima w'imbabazi, kugira ngo ingabire zawe zidasanzwe zize mu bakenyezi b'uyu munsi, tubone kubohokereka, tubone kubohokera mu migisha yacu. Nsengeye abakenyezi b'abarundikazi aho bari ku mpande zine z'isi, ndasengeye abakenyezi b'abarundikazi ingo mu ngo zitandukanye bubatse, nsengeye n'ingo bubatse, nsengeye n'ubuzima bakora, nsengeye n'amadeni bafise, nsengeye n'imiturano bagendana, nsengeye n'imibabaro bagendana, ndasengeye kandi n'abandi bakenyezi bo mu bindi bihugu, cyane cyane ariko barumvikanira iri ji risemerera, ngo tubone guhura n'ubudahangarwa bwawe tutabagwe mu makuba y'ubwoko bwose. Mutima w'Imana, kora nk'Imana, ureze utabare ubwoko bw'Imana. Amaraso ya Kristo nateze rwose aduhumanure, kugira ngo ingingo zacu zigire agahimbarizo k'ukwe kwa gahinda. Amina. Tugire Kristo. Bari badasonga nshuti z'umusaraba, mwe muri mu rugendo rwo gutaha iwanyu mu ijuru ageze. Nyuma y'imyaka 119 n'amezi makeyi ushingiye cyangwa uhereye aho bavukiye. Tugire Kristo. Mwebwe muri iyi minsi 365 yo guhezagirirwamo, tugire Kristo. Mwebwe mu mazi y'iminsi 6 muri ku gicaniro, kuko sindi bufatire mu by'umwaka weze, tugire Kristo. Mwebwe mwishimiye Imana umutabazi, tugire Kristo. Mwebwe mwishimiye Imana umukiza, tugire Kristo.
musangwe amahoro ya Yesu Kristo, musangwe ububasha bw'ubutatu bw'Imana imwe rudende, musangwe impuhwe zanye n'impuhwe, musangwe ijambo ryanye n'ijambo, musangwe ububasha bwanye n'ububasha, musangwe ubushobozi, musangwe agahimbare mu kuvuga kw'agahinda mu izina rya Yesu Kristo, muhabwe ibyiza byose Imana yageneye abayubaha. Amina. Ndabaha ikaze muri iyi nyigisho idasanzwe kuri uyu mugoroba, ndetse n'ibisengesho nibaza yuko ritari risanzwe. Tugomba kwirabira hamwe inyigisho zishingiye ku nshingano z'umugore mu mugambi w'Imana. Ubundi izo ni inyigisho twama dutangurana n'umwaka ushikaho umutima atubwira ati hagarika mwitegurire ibindi. None rero ndabahaye ikaze, utari umugore ejo azomuba, ubu uri umugore burya umenye ko wari umugore mwiza inyuma y'urupfu rwawe, kandi urabihabwa. Niba uzoza muri madana y'isi ngo biyenze none uwo ni umuvumo ukomoka ku mwami Hezekiya. Niwe Imana yatumye umuhanuzi Yesaya ngo amubwire amanyanga yiwe yakoze. Aho kwihana nk'uko bwa mbere yihanye, Imana igacimukura ku rupfu ikamusubiza ubuzima. Aravuga ngo niba hari icyo nakoze kugira ngo Imana inabane, babona ibyaha nabo birabaraba. Kuko Imana yavuga ngo umuvumo uzosigara mubabyara, avuga ngo birabaraba n'abazogira icyo bakoze Imana ibatabara. Haje hakurikira amahano muri Isirayeli ku buryo umukwe yica sebukwe. Kandi banasanze no kuko haje hakurikira gutwara mu myaka 12 yitwa Manase. Yabatwaza akajagari akoze isoni izina ry'Uwiteka gusuma mu gihe cya Kabu. Bitego kandi ubundi nawe arazi yuko ari usubiriye akabona Yezebeli umugore we bamwe bica n'abana. Turaganira ku kisi, turaganira ku nshingano z'umukenyezi. Biraturaba twese n'abashingana birabaraba, nabo ejo twaraganiye ku nshingano zanyu. Turaba imwe ivuga ngo umugabo ni umutse mu rugo, dushingiye mu Banyefezi 5:23. Uyu munsi rero gato inshingano z'umugore tuzobona zigera kuri 5, ariko iz'umugabo zari 6. Ijambere inshingano ya mbere tujyaganira ko cyane zigaruka ko n'umugore umufasha umukwiriye. Iya kabiri ni umugore yuba Imana akubaho n'abantu. Buryo ni inshingano kuko kubaha Imana n'umutahe. Kubaha Imana si kyo kuba Imana si kenguru y'ibintu n'umutahe. Iya gatatu umugore ni umutsima w'urugo, niyo ni inshingano. Iya kane umugore ni umwigisha mu rukundo n'ubwitonzi, niyo ni inshingano. Iya gatanu umugore asabirwa gukomeza mu rugendo rw'umwuga. Izo inshingano byari bigenda gute? Reka tuzoza tubiganira ubukebuke kuko ndabanyigisha ndende narabonye ko ariko ngira amahirwe make yuko muzumviriza. Tuganire rero gatoya. Ubundi abakenyezi ndabizi ko musanze muri Abakristo kuko benshi murasenga mukisengera, kandi ari isengesho ry'umukenyezi isengero bwiwe, ariho n'isengesho ry'umugabo asengera umugore wiwe, ariho n'isengesho ry'abana basengera ababyeyi babo, hariho n'isengesho ry'ababyeyi, ariho n'isengesho ry'abakubona inshoreke zawe. Aho Imana yagusize imbere kugira babe umuco bakugirane bagusengera. Ugomba kubisobanukirwa, uja kuraba ibiranga umugore w'intwari, naho ntazi neza ko tujya kubishikira. Ariko Migani ya Salomo 31 harabivuga ngo urabisoma kugira naho tutobishikira, umundi musi tubishikiriye uzobe ari ico warufishe. Kera bigisha batubwira ngo ndamanito bakayadusigira, kazogaruka kudusigurira, cyo byarafasha kose. Iyo umugore asenga ari igihe twibaza ko ari we mugore wo kubaka urugo. Hari abasenga ahubwo uburyo basengeramo akaba aribyo bisambura urugo. Akarorero, hariho umugore asenga
ugasanga muri uko gusenga kwiwe ananiza umugabo. Dushobora kuvuga ngo uri umugore w'umutima w'urugo, dushobora kuvuga ngo uri umugore ubereye umugabo wawe, uzi neza ko nawe yinjira mu cyumba umuntu ushobora kumusubiza inyuma, uzi neza ko nawe yinjira mu cyumba yararusharushirizaho emugore dusasa tanti gano ndabi. Buriya kuba umutima w'ikintu, murabona umutima ni inyama nto. Abahinga ubushakashatsi uravuga ko umutima w'umuntu ungana n'amagarama y'inyama ushobora gushyira mu kiganza cyawe ugapfumbata. Kandi burya ibiganza byacu ni bingana, ni ikiganza cy'ukubavu kandi cy'ubipfuye. Ni ukuvuga icyo bavuga ngo umutima w'umuntu ni ijya nyama kijya gipande ushoboye gushyira mu gipfusi ugapfumbata. Mbigana ko umutima w'umwana kabari gatoya, umutima w'umugabo kubera uganza kwiwe urabyumva nawe. Amagarama iyo nyamipima niyo magarama umutima wawe upima. Ariko uyo mutima mwumva umeze nk'ubu, ufise ubutwari, ufise ububasha, ufise ubuyobozi, ufise ubudahangarwa bumeze uko. Umutima ntimugaburira umutsi, umutima ntimugaburira igitigo. Umutima basi igitigo kirayungurura kigakora mugabo umutima mu bijyanye no repartisa gutanga ufungurira n'umutima. Iyo mpamvu iyo umutima uhagaze ibihimba byose birapararize. Iyo umuntu aba yapararize muri tratema bagina barashingira cyane ku mutima, sibyo? None namwumve ngo umutima ni ikindi kintu kidasanzwe. Rero uri umugore asenga, agiye nk'umugore usanga asenga agasanga yisaba isengesho runaka kandi byiza. Mugabo buriya kuba umugore ni kuba umurima uburyo bwagutse, kuko umurima ushobora kuba uri umwe bakawugiramo poroje yo kuwurimamo ibiharage, amateke, imyumbati, ibijumbu, ibigori, ugasanga nzoja kuraba n'urushwira ibiraya byimeza natwe bashyiraho imbuto ngo biterewe. Kandi ugasanga muri uwo murima niyo bashingamo igiti cy'uko inyoni ziza kurarira bagashyiramo ibishambara bishashe kugira ngo birarire inyoni. Ubu ni umugore Yakobo ariko aravuga yavuze ngo ameze nk'amato, Salomo ariko aravuga yavuze ngo ameze nk'amato, ameze nk'ubwato. Ubwato mwene ubwato abugura ari bushasha kandi burabushinga barabugenda ni buce mu mazi abanza kubwoza akabwira ati byose. Mugabo umuntu anuka uw'ibirosi utekeye inyama utekeye impuzu ubwira atacafise, abo bantu bose bapfa kuba bafise itike, bafise uburenganzira bwo kubugenderamo. Nuko ari kugeranye na bisi kumurwa ni bwo buryo bwo kwiyunguruza bwari buhari icyo gihe. Kwari kugeranye n'indege, nuko ari kugeranye n'imoto. Umugore nuko ametse. Uyu mugore rero niwe tugomba tuganire ko gatoya ku nshinga nimwe muri izi nshingano zitandatu ziri. Ariko imbere ko tuganire mubyumve neza ko umugore umugambi w'Imana n'amabwirwa si uwo kwicwa n'amaganya, si uwo kwicwa n'imibabaro, si uwo gusuzugurwa. Niba buriya ari icyumba cyubatswe, icyumba cya sitoke, nicyo gituma no muri Bibiliya muzasome muri Malaki ya 3 avuga ngo zana kimwe muri cumi mu nzu y'ububiko bwanjye, ntukarye utahahaye. Ujya kwiba umugore w'umugabo no kumenja basokuru barabitora. Burya umugabo yiyubashye mu misezi yarangwa n'iki? Yarangwa n'uko umugore wese agasukuye ku mutima no ku mubiri, ugasanga akanyamuneza yibanye n'impano ziri muri we, kandi ugasanga no ku mubiri. Umugabo aranihinya wamenyere kujya gupakaza akavundura agatora kuko ry'ipasi ry'umutera ipasi rya gade hobe n'igerdamu. Mugabo ugasanga umugore we yambaye agatenge kameze neza kazinze kandi gasa neza kandi gasa agaciro.
uzabwira umugabo yizewe n'Imana yitwarika umugore wiwe, yitwarika urugo rwiwe gusumba uko yitwararika. Kubera ibintu binariza byose Imana yabisize mu mugore. Ndaje tuganire kuri inshingano ya mbere. Inshingano y'umugore ni umufasha umukwiriye. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itanguriro ikigabane cya 2 ku murongo wa 18. Ndagomba gato cyane tuzoganira ku nshingano imwe kuko umwanya bari muto. Ngo Umugabo Imana avuga ati si byiza ko umuntu aguma ari wenyine, ngira ngo amugirire umufasha bakwiranye. Umugabo Imana ahimbura mu ivu ibikoko byose byo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, abizanira Adamu ngo arabe uko yomukira, kugira ngo ikinyabuzima cyose kigire izina gihawe n'umuntu. Adamu rero yita amazina y'ibitungwa byose, inyoni zo mu kirere n'ibikoko byo mu ishyamba, ariko rero nta mufasha bakwiranye yasanzemo. Umugabo Imana atera Adamu itiro ryinshi, nawe arasinzira. Akura igufa rimwe mu rubavu rw'iyo, ateranya umubiri aho ryavuye. Umugabo Imana ahimbura iryo gufa yakuye muri Adamu, aregeramo umugore amuzanira Adamu. Adamu rero arikamaza ati ubu rero ni igufa ry'amagufa yanjye, ni umubiri w'umubiri wanjye, kubera icyo azokwitwa umugore kuko yavuye mu mugabo. Icyo gituma umugabo azoheba se na nyina akunga ubumwe n'umugore wiwe, bakaba umubiri umwe. Nahereye mu kigabane cya 2 umurongo wa 18 ku murongo wa 24 niho ngejeje. Tugire Kristo. Murumvise aya majambo adasanzwe ahingurwamo umugore muzima. Iyi niyo nshingano ya mbere y'umugore. Irava he? Irava ubwa mbere ku gitekerezo cy'Imana. Ako kantu kandike. Inshingano zawe si umunaniro mu basogoko. Inshingano zawe si igisuzuguro cya se na so wawe. Inshingano ya mbere y'umugore irava ku gitekerezo cy'Imana, kandi umugore ntagikora wenyine, agikorana n'Imana. Kubera iki? Imana yabonye umunaniro, umubabaro wa Adamu, iwe n'irungu, iravuga ngo si byiza ko akwiye kuba wenyine. Byumvikana ko icyo kintu igiye gukora kijya kuza gifite igisubizo ku gitumye Imana igikora. Niyo mpamvu iyo umugore atagwanira guha akanyamuneza umugabo wiwe, inshingano ziwe Imana yonyine ubwayo ishobora kuzima agaciro. Ndabona kuri Abigayeli muri Samuel, ubundi Abigayeli yagaragaje uburyo yanezereza umugabo we kandi ari mu makosa. Mu mbabarire gato, sindi guhagarara abagabo badatunganye. Mukuru wawe uri mu mugabo adatunganye, urajwe umugisha n'umugore atunganye. None wumva umugabo natatungana, nawe ugaca ugendera ku yindi, imvuga imanika kuri ukibuka ko wagenewe guturiya, ngo yagenewe ipantaro byoroshye. Numwe kwaye kugukuru kuko nabyo kuri umabizongendeka kagoti. Bitazaduhendana. Kuko umuntu wambere atezanye impanuka kuri iyi si ni umuntu atiyizi, atisobanukiwe. Niyo mpamvu ntituze tudigadiga. Nawe ugakora kunanira ugakora kunanira, kandi kukunanira bifite imyenge myinshi cyane. Iyo myenge rero irinjiranamo. Iyi nshingano y'uko umugore yahawe uburyo bufasha bakwiranye ikomoka ku Mana yamwiyumviriye, kandi ubutunzi bw'umugore, ubutunzi bw'umugore ni ubutunzi bw'umugore ni ububasha Imana yasize muri we buzagutuma irungu ry'umugabo rihava. Irungu ry'umugabo ryigeze kuba kuri
hama umugore wese resha bakinyawanga yarungarigaza umusaruro wo kwirata ko ari umugore w'ingare avuga umugabo akamwumvira bizana urupfu kuri Hamani Zereshi n'abahungu b'imbere. Niyo mpamvu umugore aciye ubwenge yiyumvira impamvu umugabo ahindagurika. Umugore aciye ubwenge yiyumvira impamvu umugabo ashobora guca urugo akagenda. Kandi umugore aciye ubwenge yiyumvira icyo yakora kugira ngo wagiye agaruke. Kuko already Adamu yaremewe yiyumviriwe kubwira umuntu kuko gutakaza akantu ka Adamu. Ikarani wari ingawonga ari Imana yageze ikavuga ngo bariko barayibaza iby'abagabo n'abagore avuga ati nihatangira icyo umugabo n'umugore umugabo natasanga w'ikimunezereza aramuhugwetse yavuze ngo arakoranya abagabo babiri cyane batateganya mu bikorwa mu byumba pe kandi iyo bikora ku byumba aricyo birabivuze umuvumo wa muri kumwe igitabo cy'amategeko 16 abantu n'umugabo natangira ikintu kimunezera asanga umugore wiwe azomuhugwetse rumurungike wawe. Iryo jambo munsi ndarisoma mu 2022. Natwe telefone ifata umwanya mwiza saba umugabo tuvana ku yapera ndamubaza urifuza ko mubera umugore ukambwira icyo nifuza ko nacyubahiriza uko nyine ni kimwe musaba nazokura nuko mu nzu tuzoba uzoma icyumba kimwe wowe nyine uzobona uko kimeze nzohora ngira mu biganiro kizoba kimeze nk'akabiblioteke divine kuko nta kandi kazi ngishoboye gukora kandi lazima nizodutunga mubwiza ukuri arambwira ngo wapi genzaza kiwana ndavuga nikiye nagukoreye utombabarira ko ubutunzi bwanjye utaburishijwe kandi agarutse kumurisha umugisha ubuzima bw'urugo rwacu bwatunanije ngatunga abana bose nisunze ababyeyi hanze ama nkakurira imyenda yose najye nkirira nkaba mbona icyari cyatutandukanije cyarahavuye kandi udafite ubwenge. Arambwira ngo koko ntibikunda ndagira ndahigira Imana kuko numva umutima umwe nibwira Imana niyo naca ndongo iryo jambo. Uwo mugabo natasanga umugore w'ikimunezero amuhugwete ubw'uko amwirukanye acagenda iwabo. Nagira ababwire ko uwo mugore bigoye kongera kumukwesha. Ngaho mu 2021 yari bashaka kubakundira ubu kandi byari binyoroheye sinavuga ngo njya ku isoko cy'ingirana yaramahitamo kandi arumva ko Imana igiye kunyirura mwumva iki ndakora abantu bose yamuze nabo barabonye amafaranga ntarubona n'isenge ntaki yari kuba mariage officiel byareka gusa ko muri Rwanda ariko ndi umudivorce ko ndagana muri Catholic kasi ko idini rindaganisha na cyane ko hari mu mahanga ugani baza ko idini rikorera no mu bihugu bikene abantu b'abanyemadini barabogotera abantu ubishaka bisaba kwigisha ya Bibiliya kuko Imana ni iterambere ry'umutima ni iterambere ry'ubutunzi ni ibitanga icyabaye n'igiki usimaze gutora iryo jambo ndavuga nti none ni kwenda ndafise uburenganzira bwo kongera gukwishwana muri igisubizo muri Bibiliya ndavuga ni kugera gusura kubana n'umugabo nawe nikosa sinariko ntarije ko umubiri wanjye nagomba ikintu kizonuma kugira iherezo ryiza icyabaye n'igiki subiza umutima inyuma mbwira Imana n'Uwiteka mbwira icyo nokora ndavuga none rwagwetse arumagutse numvira ijwi ryanjye ati ongera musabe audience ndamusaba umusana samara kandi ndayamwapa
acambwira ati sawa ejo rero nzoja kuri iyi moto tuvugane imorage uri mu makungu amuvugana n'umuntu w'umukomega muri gihugu kimwe ku mayinite ndamubaza ni mbese none ko birivuga ngo umugore cy'umugwede guko mwirukana niki nokora kugira ngo ejo imbere y'Imana apana imbere ya patiri cyangwa musenyeri apana imbere kuko yarabizi ko twagiye umusazi rero akamudira kandi yategukanije ataje nitwaye iyo mugabo y'ibipfusi kazo bodiye kandi n'umuvumo nawe mwirengagiza ngo bana barotse nawe urozibungana kuvumwa gucibwa n'uwasitse kandi yasigiwe guhezagira tambwira ati mba biri kugende bite kandi abantu n'umucanganikiko yari umusaserdoti yubashe mu charismatique mushiki wa nawe niwe bagi ari umucanganikiko kwa mama ya saserdoti bibaye yari umusaserdoti yitwa Benoit mu Francisque mushiki we namubona bagikono bo bari bazi ko ndi ingare ya satsi ndagenda baratwakira muri chapelle wabo turi batatu mushiki wari hanze modoka abaza ati nakaho umugore we ni kwirika imutare bwubake aricecekera ngo oye kandi niba bitwaje baje kuntora banonga nuko basitira ngaho ntabwo nari gutorera baje kuntora muhira basanganike nyereko mbere bibiri ngende ko nyine aho yo umugore w'umunyagihugu nako musore makuru arabambwira ati ngira ikintu wagiritse umugore wawe kugira ngo twumve uko akiregura haba mukuru bwo kwandira uko bakristo wicaga umusaserdoti yaratangaye yarazi ko ari jewe yaranzi nk'umukristo wo mu isengero agira inkuru mu isengero umuririmbyi mugabo yaranzi nka mukadisimaje ugati none kumbe ni wowe avuga yego arumigwa umusaserdoti mu charismatique cyane yarabisingabire zo gutabarwa bwo bw'Imana n'ukuri Imana umugisha rwose mugani munganye ingabireka mugamuzi urumbire nibaza ko ziva mu mwete wo gusoma ibyanditswe bw'Iranda icyabaye n'igiki aramubaza abo ngo reka aho uramufasha gutora amakosa yarusamba n'umusamba mbega n'umusoma mbega mbega aho urajya mu byo kumufasha yabuzishambira kandi uratwaye ibirego avuga ati none ibintu umureka kuburyo bw'ukurwo kanyusambuka nibiki twumve none mwamamagariye iki avuga mwareka nze kwandika avuganita niko umugabo yagukoreye ku buryo bw'ubwo mutsamukibana nikada n'ubu nta kindi gisabo mfise natari muhira rwose ndamukeneye umugabo wanje muda cyane noba rwose se w'abana banje sebuja wabonze mu rugo batongera kuzabambaza ngo ari yerekana ari muri Burundi nitumubona aturi mukuru nindi mukuru cyane rwose ani turi mukuru ingitabe nako ndi mukuru rwose ko twari muri chapelle ati naye makosa yagukoreye iyo utomakira mu rugo mbwiye asuye kubera umugabo usuri kuba ndavugana nawe ahubwo ndamusabye imbabazi ahubwo nyirangira nzabona rurukije babira nje gose tice kutete yazo fukamye imbere no gashi ndamusabye imbabazi ku makosa yose naje none naramukoreye angini kigongo gose ati twake sinzongera kumubabaza kandi mabwije uko namakosa yakore ko mugaragara nagiye kuzakora mu nyuma kandi tigende yakora gose yawo gose rodendera kandi nari ngene kuvuga mugaicho bintu kwina inungana nari nimurindiriye avuga ati nazo nyuma y'imyaka 5 mugama deni yari yarasizemo n'ubuzima we yari yarasizemo byari bigoye ko nzomurindira imyaka 7 ariko itatini byaragewe uwa 5 raho icyo kityo niyo uvuga bibere ndamusabye ingongo acaransomye umusaserdoti agira agahinda mu mutima kuko juste akitwakira nkabona mu musaserdoti twakiriye naje nagize agahinda ubundi sinzandira kenshi
amosozi aranibukana. Ubwa mbere umugabo wanje namwerukana isoko ndamubona n'umuhanda. Ubwa kabiri namwerukana umunyakuri ari umunyakanyamuneza ndamubona yarashishwe. Hari igihe n'abarotsi babatwara ngo ntimubimenye. Ni kwigisha urugo umugambi w'Imana ashingiye ku nshingano y'umugore. Umugore n'umufasha w'umukwiriye. Umugore si cyandabago, umugore si kivumuvu, umugore si kirabo, umugore si dabi. Umugore n'umufasha w'umukwiriye. Akiwa nasunuye kuko ngiye kwari gupfukama hagati y'amaguru yiwe nabyo byabintwaye, kuko ndamubwiye twari tubanye neza. Nari menye ko kenshi wasanga niciye hagati y'amaguru hasi, niciye ku ikusi nanjye niciye hasi cyo ku gasonga bugari. So byari ibintu binatirere kuri jewe. Mwana mufise agahinda kuko n'icyumba cyiwe yari yaracunguye akaba icyo cyumba kinukishitse. Kucyarimo dushitware tamaze arimo akaza rimwe mu kwezi, rimwe mu mezi 3 akugurura akugara sharazira nka gusabye umufunguruzo tugorera icyumba. Umuntu yaraguza imisi yose umupfumu amuteramo ko abantu bose bamuroga. Nicyo kibike hano agira umubabaro kugena sunuye akimukubita urushi mu mugongo. Cyamagara mushike wari mu modoka ari hanze ko mushike yari mubikira. Aramubwira ati musaza wacu amubwira byose uko bigenze. Mushike yongera kumurushi. Bamwe umuvumo n'umunaniro niwe yaritetse ku bitugu byiwe kuburyo yose ngabose idini byose yojamo atatu icyo kintu bamuhutse. Umukozi w'Imana amavuta afise sibyo amavuta afise akurwaho n'umusumbya amavuta mugabo ndahanya amavuta yari kuri Patiri Beno muri icyo gihe sinzi yagetse na Francisca. Amavuta yari kuri Patiri Beno yari umusaseredoti w'umufransiske. Mutote muvuga abantu bahari abari ku bitabo by'abana mu byandike mbabwije ukuri nta mupasiteri w'uyu munsi yatumira nawe mbivuze kuko umugabo wasigara mu protesta n'ayahari ni ukuvuga uwo muvumo wawufashe kuko nari nzira karengane kandi icyo gihe nari mu gihe cyanjye cyo kugira imbabazi kandi umwana yazigize atabujyajyana mukeye. Ubundi nari umugore ushoboye mwamva ko gushobora n'abajya guhemuka bigoye. Bibaho. Be you, ben you, and be careful. Wowe wezagize wiwe kandi witondere wewe. Nukuvuga ikintu cyabaye ni ikintu ushobora kwitondera ubuzima bwa mugenzi wawe utaritondera ubw'iwawe. Imana imufasha amukwiriye. Burya hariyo n'abantu bakivuga ukutariko. Nukuvuga Imana yakiriye ikintu kiri mu butunzi Adamu akeneye iragiye inyanyura kuko yari yararemye umuntu ntiyongera gufata ubutongo igihe inyanyura muri we. Ibyishimo biva muri twebwe nyine ntabwo bive musozi ngo bize. Niyo Kristo yavuze Matayo 15 arandika ngo nta kintu kivuye musozi gishobora kwica umuntu ahubwo yicwa n'ikirimburiwe. Niyo mpamvu ukunda kubwira abagabo mbese iyo urugo umutayo ukaja kumwabara uba wibaza ko urya mugore wawe wamureshe ntiwamukunda ubundi ni wowe mbwebwe n'uri njyanye. Iyo biboroheye kuvanga abagabo babo bikabora ko urwara utanga rugatora umuntu ndabarahiye ariko umunsi wo kuricongere rwutse. Hari n'ahetse ibiri zishingiye kuri Abigaili na Zereshi. Umwe yazanye urupfu ubundi azana ubuzima kuko Nabali n'abapfuye Abigaili urugero rwe rwasigaye rurazamura abana banyaje. Reka ndamukure ku izina ubwo rye bwiwe mvuge ku rugo rwa Nabali ziranya Nabali bitsibagiranye. Mugabo Zereshi ubwo tuzuza inshingano rwamufasha kwiri mugabo wiwe. Hari igihe umugabo yoroye kumukeba byatumye Hama na Zereshi bazimangana burundu kandi barabyaye abahungu 7. Ibazimangana kubera kumagomba bazimangana kubera icyago bikomotse ku cyaha bakoze. Ni kuganira n'abumva. Ibyo rero bigera ko mu 2022 ndavuga ati mbese none umugore abakwiriye uwete n'umurungiki wawe
kama meje ndi majagiteri ndi wamakungu sindosubira iwacu ahubwo nusubiye ni mu rugo ko no mubana nakize sinigeze njya kwitura umuryango wanjye n'abana nawe itura ndagurana amafaranga ngo nakora n'abantu wapi cyo cyo barimo nari yarakimara kwisonke ntabwo imiruho yacu tubwiza kwiruhishisha abantu nubwira ibyabo utarikimuka iga uko bivaho kandi nubwo nawe yagutendeka uko bivaho iga uko nawe uzobereka ko batavuye amaboko cyo gituma ndashimira cyane abantu bose bagiye bamba hafi muri ubwo buzima hari abashinga inandi ikigorye hari abahorosha imitima yanjye abantu bari mu mpande zitandukanye Imana ishimwe ni ukuvuga rero ni ngiki mu 2022 maze kumubwira uko akambwira ko bidakunda akagira ku rwego meje kumuha amafaranga ngo yishyura neza ko amafaranga yakarasobanura bwayamuwe meje kumuha amafaranga mugategerekana gukira umugani katika umugani ukanakariyo sinavuga umwana umuntu akunaciye n'ubwenge nzi ko naciye n'ubwenge buriya wewe ndabyemera umugore wacu kandi nakunze pe umugabo uyu munsi uko ndakubona ndabona kuri ko dusaba ko kongera kubana kandi ko tuzuha amahoro ibyo twari twemeje kandi pe nakabibona barakwamukira kwa bigwa no basi ubutsinzi burya hasana burya sambutse kandi ibyo bivuga gusana ni rivuga rikomeye cyane rinashingiye ku mbabazi z'Imana avuga ati buriya reka ngucire umugani kuko n'umwana akamucira ubwenge ngwibwije saba usana ipantaro nambaye mu buto bwanje mu busore bwanje ku mutima kibibwira ndavuga niko nagusanze umugabo nawe nari ndabizi ko iyo umaze kubyara ibyarutse biri naho tuhura rongoro naho ukabyara abagore batandukanye ubu uri umugabo gusa uri umugabo wibwa abasigaye ko wikura ku bwoko gusa oya uzakura tuvuga kuri ikiguma kivuga nabi kisa n'igisebe no kansa kisa n'igisazi kisa n'umuntu muze mukunda tuvuga ukuri ndavuga ati mbese aho ni ku mutima yemugabo ndumva nabije guca bugufi kurenze ko nazanumva ko nkeneye kubana n'Imana nimaze abana nayo mu kuba kuri ubu ndabona ko abasore hano bari bana nta n'umupfakazi cyangwa umupfakari yigeze none no abasore hano kandi batakagwa n'ibyaro ku isi makenga yose nabashikiriza ko nakora system mugana ko ari shure mbi kuko ko nacyo nanirigeze ndi mu yani ko nigeze ni expose undi mugabo tugiye mu rukundo yewe amezi abiri turize dote yenda bitasi yuko ndi kumwe ko gatatu itasi bire nuko kwezi nyine mariage cyo tumubwiranye ko yari insira iyo kuzotabarwa no gufasha Imana gutabara nashi niko patiri yandere magugubona nyagasani ndagusage kugurukundo rwawe rundutira feza na zahabu z'iyisi abagushakashaka bose wiyereke ari anavuga ngoma kugufasha guhindura isi abantu isi rokoke kandi namiwe amaze kumbwira ngo meze nk'ipantaro mbaye mu busore mu by'ukuri uraza udufoto twanjye two mu busore urabona ko itobe kingwira ngwe porota sinayibitse usinayikuriye n'ubundi unayicaye muri toilette inyozi itembako by'ukuri ni umugani usesenye kandi undi si mu bintu bisesenye mugabo wari bigezo sesene ndavuga ntereye ku birenge ubwo nyine bibona iyo mesaje je kadesa ngamu Imana ndavuga ni nk'ibi ndabigaragara ngo bigire maze kubona ingene Imana yanegeye ndavuga Imana mbwitse ukuri yuko bivuze umuntu ndi nyina w'abana biwe batatu nabo batawanye kandi beza cyane atanaho bahuriye mbwitse kuvuga k'umubiri atanaho bahuriye nawe yayanze yari wabwiye umusore bwiwe umwereka ndabona no ijambo ry'Imana rivuga ngo mama kimbyara ku birenge byawe niho yanereye ndavuga ni wawo nagiye ku birenge bya Dismas nabo kuba ku birenge by'Uwiteka none rero muha amahoro
umuhe ibyiza, umwumvishe, umuhe ubundi yabwiriza kubwirwa kwe. Kandi by'amadini yanyu kubikira cyangwa ishaka umubana kurongora undi mugore gute abwiriza ko afise umugore. Ndetse nimba ndi ingone y'Imana kubw'ijambo ry'Imana no kubw'igicano cy'ubutabazi ni ngombwa nawe abeyo. Ndo jari batwari mu dini y'imyanira uri kurara uburenganzira bwe bufise umugore mbuke ndavuze buke si totalement no mugabo uburenganzira bwinshi bufise umugabo nawe si totalement kubw'amajambo Pawulo yavutse wowe ukunda yakomerera mwanje Pawulo bwe nawe afise ibikomere tuzobiganira kikindi gihe ibikomere umugabo ashobora kugira agahitamo kubana n'Imana gusumba kubana n'abantu. Ndabyibagira mutima marazo bibutsa namwe nimwumva mubikeneye muzabibutsa ati byo yanyigisha. Nukuvuga rero kamutoshire mutoshire mu dushingiye ku Pawulo ubatanzira ngo ni rutwe. Nukuvuga rero ndavuga ngo masabiki kugira ngo urorerwe kubw'iryo zina wamaze kumbatiza. Arasaba yasabye ubutunzi gusa, yasabye inzu arazi ko sinambamo aba kwipangisha cyangwa kuyigurisha ndabimuha byose. Ndavuga rero muri imbere y'Imana ni ukuvuga ubuzima bwanjye bwose bwaba buri mu maraso ya Kristo. Ni ukuvuga ngo umugore ni wa mugore waba ngo yabe ucyari uyimwe ngo yabe baba kujuka n'Imana kwezagire ni ninde w'ikigabo kiyafise muto wabare kugira ipfuye ngo narinda yanagize ruzanye kwariga nabanje gusanzana turi ku mukano ngayikope tumizagize naraziritse kagati ni kandi nawe no kwemera Imana ni neza ko ibyo bitaho mugura zikora itamwirana yabaye n'umugore w'abana babiri ubuzima bari bose bonoba ngaje n'umugore n'akazi n'udovuga ngo ubutunzi ni mutanya kuyiba ngayikope sawa ntabwo ko nazo guteranya abantu usomarira gushika bakutse nugira icyo bakora bakugana n'usobaye abandi babyeyi hanze batararo zoye umubyeyi ntuzigere wanga bakenge kandi kumugisha cyane mugira procreation aho nyene nje kugeseza n'Imana ari mu mpera cyangwa amafungo y'imisi 40 komera Kristo n'ubuzima nayo mvuye gutera ivuka bisigura n'ibibazaniye kubera ubundi umugore yakose n'ubona kuri we batabutunzi bw'umugabo we nibyo natwe kwishyura umukenyezi cyangwije nabyaranye n'umugabo aguma yandikira ko ashaka divorce no mu burenganzira n'abyanze kubyanga n'uburenganzira bwiwe sero y'ukwemera kwiye mugageze uburenganzira bwanje kwimana bose umugabo ndabumera njye nafashe umwanzuro ko nazambwira kwa Riko nawe mbanazo barinjya no mugabi baravuga ati mureye kwa mugabo kuko nanjye mbona ari kugaruka nyuma y'imyaka 3 n'abandi ubuzima bwanjye nanjye nabuze bw'icane ngira Imana ati ngutu twatumye duhindura tubwire ubuzima ko naciye ndibuka ko Herodi yishyuwe n'umumarayika cikinyi ndavuga ati cy'umwana w'umuntu yagize yawe n'umuvumo Imana ishobora kubwingura ikabwira ubuzima ndavuga nanjye mu buzima gukore umyakire bakaboye umbura ugushaka kuba mbure narihenze sinari gupfa ngiwe sinayibura amagufa yiwe ikimenyetso nagifise umugore wabyaranye umusore wa mbere ari hehe umugore wabyaranye umusore wa kabiri ari hehe ko jewe Imana igihugu bw'umuntu iba byasanzaje amaraso yiwe kandi atigeze abimbwira ngo naramuterera agapfira mfite ikosiri ndabwira Imana sindiko ndabwira ngo nzanira umupaka n'abanje gupfaka nzanira umusore yihanganye wari warandemeye ahubwo urabikira umunsi akandi kiguhinga uwo mwaza muraciriritse nukuvuga n'umukenyezi bigura inshingano yawe ugasanga umugabo wawe nta kintu na kimwe abona ko kimutera akanyamuneza harigana ibisabakuru bibi nabyo tuzobyiga n'inshingano izo zakubyuzuza mugabo ntukinate reka kwisabakaza hari abagore mwambaye amapantaro mutara muyambara hari abagore mwambaye ibiri mutara muzambara inda wibwira uwayirayeko nanjye harageze igenda mbara ubusa nkamara dukaza ndefiriza imishatsi ibintu ntigeze ngira no mu buto bwanjye nkavuga ati ubu nangishe ko iminitse nabikoze umwaka umwe niwo mwaka nadihitse nongera nsuzuguza Imana yanje hari ababikora kuko babikuriyemo kandi babikunda hari n'abandi mu bikora ngo wikundwa akazi ni ukwihesha agashinyaguro munsi y'umwuga icyo utigeze ukora kugira ngo umenyane n'umugabo wawe cyose
uzogikora kugira ngo ugire nk'indaya n'umugabo akugaruke uzoburungwa ku buzima bwawe. Rindirira ku gicaniro cy'ubutabazi. Niba ari isabukuru bibi ibyo Imana ibikuraho. Niba naho atari Imana y'Imana y'uko ubundi nta mugabo yabwirizwa kubura akanyamuneza. Reka tubandanye kuri iyi nshingano. Imana igeza kwiyumvira icyo cyiyumviro, Eva yaratanguye kubaho. Mugabo Imana ishigeza Adamu, izana inyamaswa zose, ishira ububasha, ishira ubwenge muri Adamu bwo kubyita izina. Ngo ariko nta na kimwe cyateye akanyamuneza Adamu. Byumvikana kuri umugore nawe ubona umugabo afise ibimusamaza, ubwiriza gutekanira icyatumye aguhitamo mu bandi bakobwa utari umwe muri iyo generasiyo yanyu, akaba ari cyo wagararaho. Niyo mpamvu kenshi abagore turisema rwose, turigira nabi rwose. Iyo umugabo ubonye aribyo mudahuriza akavuga ngo rero abagore bagenzi banyu nibo babica, ngo reka shabika, ngo reka kwiyica, ngo twaravukanye, ngo turarigana, ngo reka shaka kwiyica. Ukavuga uko umugabo yakorera icyo uri natsirene. Uyu munsi kubera ubundi mugore mugenzi wawe nimwabyumvikanye ko n'umugabo ukumva kubereye menshi, wikundwakarije mu wundi mugore kandi hari umugabo wawe. Numubaza akakwamira urabiceceka, urabireka. Nibwo ko ikintu cya mbere cyatanguye kuvuna, mugabo yasanze avunika atapfa, kuko yari yaranayaje n'imyaka ibiri. Sinzi umunsi nabona ngibyo mu kuja gutanga diplome ya murumuna wanje ari nararetse. Numva no de freeze ari yo kwisukira utumoji kandi nasutse ku bijatsi naturel. Umugabo araza ngo ngwiki, ibyo ni ibyo bariko barazukira mu irani nyuma y'ikigo. Ndavuga ati kuri nyuma ya diplome ya teologie nzoba ndabikoye. Acarigira uwo munsi arara mu gahinga, arara mu Rwanda yari yagiye ingene yari yamaje mbyibuka. Icabaye n'igiki jewe Rwanda babaye ndabwira mbiriza ubabarire rwose, namaze kubisuka kandi mwumve ngo nabisutse yarantahari azana imwere. Mugabo nazi ko yaraciye imyaka 2 nazi ko urwo gaco rwasambutse. Ndavuga ati mbabarira rwose, ubu biracashushe nibo bikata n'ubwo. Ariko inyuma y'iminsi ingahe, inyuma y'indwi, sinzi ko ambwiye iminsi 3 cyangwa 4, tuje ndabikanda. Mugabo yakanyishura kandi ubwo byagenze nuko nyine remba imenye iminsi 3 cyangwa 5 cyenda bika ko tsayibara bisukura ifite ubushe ko ndabwira bwagire kubana geremo ifise ubushe ngabo nambabazi yamaye. Bikuvuga rero ubwo ushakiriye n'ikintu iyo umugore ni byiza ko wiyumva nk'umuntu yato agahinyanyurirwa mu bisanzwe bigize umugabo. Ibimusiko wakora inkumi cyangwa imisi ya mbere mu kubaka neza uzobigwaneko gusumba irindi rarira ryose, kandi uzovumbukira mu busirimu nawe yagumye ahandi. Kandi amugore ashobora gusiga umugabo ngo bongere bagere bavugero. Rero muri ubwo bukoko igituma Imana yakikurikiza ijambo nuko umugabo ashobora kugira imusamaza byinshi, kuko umugabo ko asaza agomba yumva ko umugore ari we yomusazura. Mugabo umugore nawe ko asaza yumva ko ageze kwiyegeranya yo kwitekanira. Bakundwa bamukama, ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Burya n'ingabire y'Imana ko umugabo asaza akunda umugore wiwe, burya n'umugisha w'urugo ko umugabo asaza akunda umugore wiwe. Ariko abakenyezi ni mugiharanire muri rya suku, muri rwa rukundo, muri bwa bwiza. Imana imaze kubona ko Adamu atarose ikimunezeza, ikimutera ikiro, birumvikana ko hari
gusamaza hari urupfu umugabo ahura narwo ukitiro n'urupfu provisoire ujya kubyuka kwikangura nikuzuka cyo gituma Imana mu gitabo mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditse hano mu kigabane cya 10 Lazaro byuka yavuze ngo zuka imutera itiro yakire gufa hari umubabaro hari umuruhu hari urupfu umugabo abwiriza wabwira kugira ngo atunganye urugo rwiwe byumvikana ko ari inshingano z'umugabo zabwirizwa gutera intege akabi k'umugore mugabo none bidakunze bidashobotse umugore what should I do ni yokora cyangwa sokora mugihe umugabo atapfuye atagisumuro atagisunani ano tujya tuza kuri Abigaili umugore nta kindi kintu na kimwe abashoboye gukora nuko yiyumva ko umugabo nta munyantege nkeyi n'umutwe w'ubuzima bwiwe nuko yumva ko umugabo nta munyantege nke jewe umugore ndakagufa kamwe mu magufa mugitse azogumara umunyembaraga azogumara umutsara uriya ni Imana tuyubaha itadutunganirije si imisi yose gusa yasinze ibanga muri umwuka wose nawe ndareke tudihishe makuba kandi ndahoze gito tugakomeza tukayibahuta yibashika guhetsaye umugore akibuka ko umugabo yasize sina nyina nawe warabasize koko ndabyemera mugabo mwibuke insiguro y'Imana kandi Imana nimwaze muri byo mu mubiri muzare kuri Isaka na Rebeka ndasoze ariko aravugisha kuri inshingano ya mbere y'umugore y'abakristo b'Efeso ni wasire ngo dufishe cyane muri Bibiliya ni Efeso 5:20 imbere y'Abafilipi imbere y'Abagalatiya voilà yavuze ngo mugamurukiranire mu cyubahiro mufitiye Kristo 22 inshingano y'abagabo twabonye ejo ni kuri 23 reka nsome umurongo wa 24 ngo bagore ni mugamurukira abagabo bayo nk'uko mugamurukira umugabo Yakobo ariko aravugira ijambo ryo kugamurukira umugabo si cyo kintu ngomba ko export no niko ndavuga kuri inshingano yavuze ngo no muri cyagiye batacubaha umukamo no muri cyagiye batabikora nk'uko Imana ibishaka ko babikora ngo mureke gusiga inzara no gusokoza imishatsi usabwira abagore ngo ahubwo mugire ingeso nziza zishingiye kwihangana mushobore kubagarura mu nshingano zabo byumvikana ko umugore ashobora kubera igitangaza umugabo wiwe ubundi kuri Imana yasabye umugore kuba umugabo wiwe nuko isi neza hamwe umugore atogiriye ingabire yasomeshe hamwe umugore atogiriye ingabirano iyo guca bugufi abagabo byamugira ingorane mbabwije ukuri nimara gutanga ivura baca kwivura nuko mubari bugakoko n'inzu zikubaka ndababwije ukuri mu ndindi nabona ubuganda buhagaze gutyo bw'igitsina gabo n'igitsina gore Kenya ihagaze gute ndababwije ukuri umugore n'umunyembaraga iruhande rw'atoruka gufaka mu magufa menshi bizima n'umunyembaraga n'umunyembaraga n'umunyengabire sindi kubahenda n'umwinteligent ni
biri mu itandukanye kuko igituma umugabo agira icyubahiro ukuzuza inshingano ze. Niyo mpamvu umugore nayo bari premier ministre, umugabo akaba ari umwarimu ujya wasewe n'umwintellectuel. Reka mfate ko yatowe kubw'umugambo atatuwe kubw'amashuri, umugabo akaba ari umusungusungu wagiye cyane n'utamutuziga ngo umusabire akazi gakomeye. Nazo umushoferi n'utamubwira umugore imodoka aragendesha ibuye, ndabikubwije ukuri uzopfira mu ifire y'ubutunzi bwawe mu gutunuze n'uko uburiri bwakunaniye kugera. Kubw'icyubahiro Imana yasize mu mugabo, kubw'itegeko Imana yashinze. Ibi bintu ni mu byumve n'abakobwa banyu mumenye ingene mubarera. Hari inkuru bageze kumbwira y'umugabo mwiza atunga ari aho yarafise umukobwa mwiza, n'umugabo mwiza atunga arafise umuhungu mwiza w'umuhungu n'ingondo. Ariko abagwiza atunga bose ntabwo n'ubwiza baraburangira. Umukobwa bamushingira kuri uwo muhungu ari umunywa waramubwiye yiyamira muri boite atungishijwe nuko se yarondeye gusa. Uraca kabiri umugabo akarara muri boite, umugore nawe wavura afata umwanzuro ati burya uko bigenza ariko nzobigenza, nari nzi ko mumaze gushika mu buriri bwawe uzotekana. Umuhungu ati wasanze nje muri boite, ngaje sinagusanze muri boite, atera buraya twagendana muri boite. Sinaburongoye desiwe nari ngereye nyina w'abana nzoraba. None rero ko wabisanganye kandi nkaba nabi gusanganye, ndeko ko wasanze ukwankunze abikomera nawe kuko nagukunze kandi ko nagusanze abikomera kuko sinigeze nzi iwanyu ngo nakubure sange uri muri boite. Iyo ngera muri boite n'ukundesha bari kondesha atunga urugo rugiye kuva, umugore ati rurava. Bagiye kumvikanisha nyina w'umuhungu aravuga ati none wa mukobwa ko wewe wamuje ku munsi ndi wobireka ikindi ubugabo cyangwa uzaza ni uzomukora. Ubu ni wabiji niwaje ubizi ko mwamuhinda baguma bagenda. Niki waruzanye kidasanzwe kugira ngo azoce babota ibindi zo ndaye. Ati je nagira ngo abibonye wumva ko uzokihanganira. Umva mbabwire ujya mbabwire umugore w'intwari tuzokiganirako. Ariko ngo umugore wese yigambukira ni ku murongo y'epfo gatoya. Ariko abagabo mwumve ko ukunda umugore wiwe aba yikunda wenyine, kandi ngo nta n'umwe yigera yanga umubiri wiwe, ariko arawugaburira kandi akawubungabunga nk'uko Kristo agirira Ekleziya yiwe, kuko turi ingingo z'umubiri umwe. Icyo gituma umugabo azoheba se na nyina akunga ubumwe n'umugabo wiwe, bombi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye, ndabivuze kuri Kristo no kuri Ekleziya. Aho rero nabo nyene mwese, umwe wese nakunda umugore wiwe nk'uko yikunda wenyine, umugore nawe yubahe umugabo wiwe. Kuba umugabo we uko umugore, iyo umugabo ari mu ntege nkeya, umugore akavuga ati ndazamukiye gukora ikintu, urugo ruba rusenyutse. Kuko uri umugabo ukamara guca umugore akareka kwigira imbundenge, abo bagore kenshi babayiba. Mubaka isi kandi mubaka ibintu bikomeye. Gusa intege zacu nuko twiyumva umenga atavuga bategetse n'ibyo bakunda. Mugamba bwire ko mu mugore harimo ububasha, harimo ubushobozi budasanzwe. Kandi Imana yoba yadutabara, nitwasaba Imana ku rugo rwawe. Mugabo ntimuzokwigere musaba Imana ibyera gusa, ntimuzokwigere munaburuduka ngo mwigishe ibyerana gusa. Murigisha n'uburyo tubigera ko iyo twavigize ibitero bitagize bidutandukanye n'ubwirane. Kandi n'Imana ubwo ishobora kubiduteza, niyo unyagerageje n'Imana, kandi urugo n'umugambi w'Imana utegeza kugira intambamyi ya Shetani. Ndaje kubabwirira ibanga. Kwani mwoki mundikira baswi mu mubiyana kandi saka itabanje kotsa abariko nawe uzobundikira abantu bagaza ngo sindi ko bagaza nuko ari sinzi president umwe muri abo yabivutse nimukimore cyo kintu
Boni n'utuntu nasomye ku rubuga ibintu bya politike nimuze ngo ni ibintu mpangayikishije kubera igenda basabira ku mavi gusa kugira ngo utunganya umugisha n'igarane udatunganye akubwa n'ingibi n'ububasha bw'Imana kuko ububasha bw'abana b'abantu bukuraho nabi mu byumve insengero umutekano w'igihugu n'amahoro y'igihugu ubundi jewe politike pe simbahinda nayihawe ko definisi itariyo mwasanga Bibiliya iravuga ko hari ababihawe kandi ko nabo kubaha so ndabubaha Imana ibaha ubwenge Imana ibaha ubwitonzi Imana ibaha kuza muyigarukira ko Ezekiya yaratunganyije na kuri ijana ubwari bw'Imana Imana bwibuka ibyo nakoreye abenegihugu mugwisi umutware umuyobozi agomba kurambira ku ngoma agomba kudushigara tudashaka kumanuka wiga gutunganiriza abenegihugu wiga kuyamurira abenegihugu nikoje bituma guverinoma sinzi umwaka gihabaye ngo batubarira mu banyagihugu hasi ni byiza rwose ndetse n'ubwo bigufasha kumenya amakuru azira ikinyoma ahubwo biragira n'Imana biraguhera umugisha nicyo kintu nawe umugisha wa mbere twifurije Burundi mu mwaka wa 2026 nagenda ba video nari kwiradijwe y'ubutungane ni kuvuga sasa z'ijoro bari muri Tambike bahaye ijambo amasengesho kandi tukiri muri 2025 bahaye ijambo animation libre kandi cyasanga umuboro yabwiye byaraciye ubwenge kubera yari animation libre abantu n'abavuga iby'ubutungane mugabane nawe usenga nabo babyakira kuko nabandi gucanira nabwo n'umve irameze gute iyo muba muri studio ari kuba ndiko mfasha abantu benshi mugabo umurwe baraticeceka kandi ace bugufi nawe yicirwa kidasanzwe itariki imwe y'uko kwezi kwa mbere 2026 none rero mureke Imana itwigisha bakenyezi beza mukunda kwigira amasengesho hari amasengesho mwigirira hariho n'amasengesho tubagirira ubundi umukenyezi yiyubashe ategerezwa kumenya ko afise ivuga ubutumwa muri uwo murimo yahawe ubwa mbere hari igihe umukenyezi ashobora kugira isengesho ryo gusaba guhinduka aho umugore wo kubaka iryo sengesho ngamubwira kuramira y'icyo rishingiye ko singiye kuri masengera iryo ndabasengera ndifatanya nawe kandi azirigira akamaro n'impinduka ndavuga ngo Mana data wa twese ndamusabye umpindure umbwire umugore yicisha bugufi umbwire umugore yiyubashe biyu beyo umbwire umugore yishobora umugabo wawe nawe utiyubashe inshinga byo byawe nugereka genda gubatse havuye mwigere ivuga kwa biro no kwa biko kandi byose cyebora umuryango w'umugabo turavugana kandi nabo gira ikibazo mbishoboye keretse ari we yibani abana nta kibazo ntaremerewe ku bitugu ubuje hariho iyo wari kumugenda kugaburira abana nakurira umukozi umese ngwamikira abana navuga ngo niho njanye mu ijuru cyari mu n'inshingano n'urugero kwabirwa no kwa nawe n'umunezero n'ibyawa byabyo ko nabirose kinini gike kuko kwanje ni kwiranda kandi rutsinga bisigaye n'urusaku rwayo yabukazi w'Imana w'abagabana n'umugabo ibintu n'atima hatinze mu bwonko bwawe amibidaya yawe y'ujuji micafu niyo mpamvu ndera context ya igitsingo gitsinga kitagira ishusho yo kwiweza ngo nezerewe mwabuze imigambi mushira mu ngiro mu kwiruka mu mugabo rwose simbare umugabo ari nzaturwa none tubaye umugabo we ko batari wawe ubwambere shaka mbwira ngo ndiko ndatukana reka nacu zose ni nayo nanjye ndayitsana mutari umugabo wawe urana ko turiko turatukana twiga kandi twigishanye iyi si tuyuba wagasore ngo anosa mvuzorekwa vunujijere anosa ngo kandi votre satisfaction sera quoi? Sera notre fierté. Imana yakeneye abari bayishingirira niba bahuye nayo bitandukanye n'inezero yose uteka kugere kuri Yesu ubundi abwira Imana nyakubaho reka simfise imyaka ine yonyine nabara rwose yatumye 2026 ari muri 2022
fisi imyaka 4 yonyine mugabo hasigaye imisinga turi tabizi nka yose zitandatu ubundi asigaye imisi 15 yonyine umbe mwiji imyaka 43 ngabwira Imana nerekanya kuba wa papa nerekanya kuba wa mugire fisi ne yonyine ntukemere ko ngenyuka kwera igihano abayemo n'ibinaniro nabaye muri kwiyica ukireza kubyibonga sa neza bidashingiye ku by'umurya kamara neza bidashingiye ku mabe yari hejuru ungachanganikisha isi n'imyemere ko bachanganikisha kazama mbego umugazi w'Imana nzaga ngwenyine bamwangarika uri ngimbamozi wale bamo basagame aya yose narabirije shikaje cy'ugwe kupfana namaze kupfa ko napfuye kungesono zimuga w'Imana kere cyanje nshobora kukinjira ushaka kukinjiza mu bugome bwa rubyarya bwa never mwabagore muzuzi ngo mufasha wabere reka tuwe mufasha wa Kristo tuwe twanani mugabo mwebwe mutsubatse cyubake kuko barunga kandi ngo buryo bw'isi Imana yasize kugurondorisha binezero kandi Imana ibamunezero mu rwego rwose Imana tingira umugore aciye bugufi umugore yiyubashe umugore agukunda mukama tuzokunda umugabo wawe ugakunda Imana so umugabo niyo utandukanye itegeko ry'Imana ahubwo kuba itegeko ry'Imana Mishayeli yaravuze ngo abantu batatu Mishayeli Abedinego Shadraka baravuze ngo twopfuma dupfa tuzira kubaha Imana hako turambira hako dukwepa umuriro mugabo twagize twababaje Imana ngiyi nyigisho y'inava y'umunsi ugomba kugira kubabaza umugabo wawe no Imana nikunda amayeri abemera twirukanye kare twirukanye umwuka w'amayeri banikunda amayeri ariko tugana n'amayeri ugasanga umugabo w'inshuti cyangwa mubanyi runaka ugasanga abateraniye iwanyu mu gitondo mugabo azicaye karasokera kandi ugakomeza ukabinyegeza kandi murazicarije kuvuna buri ngoye murazicarije nzokibigisha ndiko nigisha abakobwa mbwira Imana tuma umutima wo gushima no gushimira umugabo wanjye hejuru y'abandi bagabo bose atandukanye na so na sowana atandukanye na nyoko atandukanye n'abahara bose atandukanye n'aba ex bawe atandukanye na umugabo wawe urugo rwawe niwe perezida w'urugo Imana huwa icyubahiro navuge bigabana n'ababwira tibugeza n'ingo zubatswe ku mangetengeri bakubwira ati premier ministre aje kukugendera bakabikubwira mbese uwo marino kisa umwari muzogera nigangiza wakimbere n'ibindi mugahinga bakubwira ngo umugabo waraje hari abagore bazi kubyitegurira ariko nimubyitegurira n'imisi yose n'umubwira atavuye isafari kandi niyo mugabo babwira ngo waraje iyo amaze kubona atakaziga muzanira ataki avuga ati ugasanga ekada ya nshingano ya mbere umufasha mubere kuko hari ikintu gitsikamiye ubuzima bwiwe kibwiriza kumva ko kuko icyo Imana yaremye mu mugore ahanze kuhakurikirwa bwira Imana uti mu mutima wo gushima icyondi kubahisha icyondi no guhezagiza icyondi no kugaba ku cyondi umutima wo gushimira umugabo wanjye mbane mahoro n'abana banje kandi nabo bose wanyizeye umbere umuco muri bo umbe kubabera umuhesha mugisha mu izina rya Yesu Kristo usenga iryo sengesho Imana ihindura umutima wawe ubone kugira ubweza iyo ni isengesho rya mbere umugore akwiriye gusenga imbere y'uko asengera ibiryo imbere y'uko asengera urubyaro imbere y'uko asengera iyo ni isengesho rya mbere isengesho rya kabiri ni isengesho ryo gukomera ukomeje na mutima mwerana ujye Bikira Mariya yibongeza ubwiza bw'isi kubw'umuzo wa mutima mwerana
kandi umubyeyi Bikira Mariya yarakomeye gushika no kukanyuma ari kumwe n'abatumwa kubwa mutima mweranda. Nta mukenyezi atiyuzuza na mutima mweranda yo kubaka ngo urugo. Ibihohosha abagabo ni byinshi usibye n'amakarane n'ibicaniro by'igisokoro kimwe. Ngiyo sengesho foromire yanjye. Gira Imana ati Mana yanjye, wewe waretse kukangira umukenyezi nyuzuza ububasha ngotetse ku rugo rwanje kuko nagaragaye mu mutima w'urugo. Nyuzuza mutima wa mweranda n'ingabirano zitandukanye shobore guhesha akanyamuneza uru rugo wampaye kubera mu muco. Nyigisha kuba umugore ashikana yuzuye ukuri, yizera ukuri kw'ijambo ryawe kandi afise igikundiro. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo ndashaka kuba umutumwa wawe muri uru rugo rwanje no hanze yarwo. Amina. Ubihabwe kuko arakubwira ubu buryo bw'amasengesho abiri. Rimwe rigusaba kuba uri wo mw'isi bigaragara, irindi rigusaba kuba uri wo mw'isi bitagaragara. None rero wowe ushaka kuba umugore mwiza mu mugambi w'Imana, namwe bane b'abakobwa muri ko murabyitegura kuwa kane namwe ndabazi. Si ukwicwa n'amaganya kubera ibintu runaka byakubayeho. Abigayi abonye ko urupfu rwamaze kwinjira, abo umugore waga kuba arahaguruka aragenda aja gutegera umwami Dawudi, igisuzuguro cy'urupfu kiragenda. Ahamagarira Imana gukora icyo ishaka gukora. Umwamikazi Esiteri yararinze aravuga ati ndibuka Imana igira neza abasogokuru kubera amasengesho, mvutse ubwiza bwanje, ahubwo ndasenza iminsi 3 nifatanije na bene wacu, Imana igarukire ubwoko bw'Abayuda. Abayuda baratabaha. Bagore beza, ingo zanyu, abana banyu, ibisuzuguro, ibirozi, amashano, ukuvanga kw'amaraso, mbabwije ukuri bizokugwaho no kwisobanukirwa kwawe. Gira Imana uti nyuzuza umutima wo kuzuza inshingano kubw'uwo butumwa wowe nyene waremye. Uti mu mutima ukunda, mu mutima ushaka kubaka, mu mutima usenga, kandi mu mutima ukomeza abacitse intege. Kuko Bibiliya iravuga ngo Izahaki amagwa umubabaro n'umugore we yarongoye Rebeka, kandi uwo mubabaro wari ukomeye, wari umubabaro w'ubunege n'ubupfubyi. Kuko Izahaki yari ikinege, nyina amubyarana ubusaza, n'akanyamuneza yamutera mukecuru w'imyaka 100, acarana Paragenda apfa namusigaranye ibikomere. Byose yatwe kumuturira ku musozi wa Mori. Imana irakinga ko kwari umugezi, kandi Seburayimu agira intimba ko Sara aciye we, Izahaki acamusiga wenyine, yigira kwibanira n'umuhabara Ketura, mugabo asiga amukoreye umugore. Ibyo Rebeka yakoreye Izahaki bimwibagiza iyo mibabaro yose. Niko umugore yokora ngo yibagize umubabaro umugabo wiwe. Rero tuzonyibutsa ako kana tukadepatirwa. Nigiko umugore yokora kugira ngo ashobore kwibagiza umubabaro umugabo wiwe. Ariko nciye make, Imana igushaka nk'uwiyumvira. Niwumvira Imana izoguge, kuko icyo ukora ngo unezereze umugabo wawe si cyo nokora ngo unezereze umugabo wanjye. Hari igihe umugabo wawe ari imfura nanjye aramwereretse, hari igihe umugabo ari ikinege nanjye arihasa, hari igihe umugabo wava mu muryango uroga nanjye ava mu muryango w'Abakristo. So ibyo bintu ntibisa. Uzura umutima mweranda ubone guhorana imbaraga zihuye n'ibihe uriko uracamo. Imana iragushaka uwuyumvira. Hamagara umutima mweranda aza kuzuze ubwenge n'ubwitonzi, aguhe igikundiro, sibyo, maze abandi bose ubazane mu rukundo no mu kuri. Bakundwa mu Mukama, reka nsozere kuri iri sengesho ryo gusaba Imana ngo iduhe ingeso nziza zidufasha kuba bizigirwa imbere y'Imana n'abantu no mu ngo zacu twubatse. Ubwa mbere usaba Imana
isengesho ryawe rya mbere wowe umaze kumva iyi nyigisho kuko kujya n'igihorana mu mutima wawe usaba Imana kuba umunyakuri kuba inyangamugayo biyu ariko asabuye ubwo kubera kugura umuduga kumugabo ngo abagore babiri bafise impamvu zibiri zibangabangana ngo umunsi umbwira ko impamvu bavuye mu misa ngo akabona umugabo ava kuri fora akajya kugura umugore we ku rundi ruhande ngo umunsi umwe akibaza ngo ni kubera umugore bareze umwana asinziriye ngari byarebwe ubundi munsi abona arabimukoreye atamwana aretse agira umujinya abaza umugabo ati ni kubera ko abandi bagore bafite agaciro iyo bururutse umuduga abagabo baramugurira mugabo we nanyesa yuko yubaka urundi muzigira cyabaye se muzigira cyabaye mugabo ati mugore wanjye ni ukuri utandekanya ngira n'amashobora ushobora kwigura ufite amaboko kubera ko ushaka ko Imana ibaca gufise amaboko yigurira isoko ntasoro n'abandi bagore bari bajya ku malisite abagabo bagiye baratanga amalisite nabo banyonga imodoka nziza kandi koko niko birashoboka umugabo aje kwirigara ngo ati umugore arandembeje umugabo runaka wajya kugura umugore we tijya ntabyo murana naritse aho ngo yari kiduka cyane n'ikiporoporo wajya kuhanyera buye ko byarase ko isunitsako tisokuri ndani ni ubugurura bisaba ko ubugurutse kiyo n'abari beraponye yurutse kitahari ati bice bisaba rero kuvayo ukaja ukiriki ukaja kugurura uwo nyuma ukuguruza ijya kwanye original ukwega atukwa n'ukuri acashikiraho amakuru umugore wiwe umugore ngo asa n'uwisuzuguye gatoya mugana wajya gusaba amakuru yawe tindashaka kubwira ibanga wakoresheje ko ajya gusaba amakuru umugore mugenzi we tindashaka kubwira ibanga wakoresheje kugira ngo umugabo wawe yamabyuka kukugurure ayuruka kukugurura ati yo tujya modoka yacu ndi ndani sinugurura ati niwe wonyine ashaka kugurura gusa ntabwo asayiruka yiwe kurundi babwiye muwake nabo bagabo mugabo wanje bikomera afise n'ibyo yifuza sibyo bikomera umugabo afise kandi sibyo akwifuza so kuba twarumwe twese turi inzobe ntibisigura ko uwo mugabo wawe byaba mukwiye ko kwitira umugabo waje umugabo arambwira ati byagenze gute ngo ndongore umugore w'inzobe nkaba ati jyewe mbese amavuta nisiga nawe nabura niyo vazeli ngisiga ibimesa ndagenda nisize ibikodo ndagenda sinzi guhangana n'amavuta nisiga mu buzima bwanje n'ukuri no mutsinisize wowe ubwo mu rwego tengiye kwirangije iyo butungana nagero bangize kunja ndo mafata amavuta ariko mubiri wanje nukuvuga ibyo bigera byo magaciro kuko barunga wenye ngore yandeje nigeze cyane nigeze mvuka abantu munsi no gusaba Imana umugabo muri je ndendo ubona amenye mu mugabo wanje nawe umva mugasimbone ukugari uwo muhamagaro uri finance nico kinunzigisha abakobwa nimuzoje bakiri hari igihe uba wumva ikintu kumva ugikora kuko nyuko yakikoze so yakikoze kuva ngo rero ubona byariko nagize ntabwo abantu bose babyara bino muzara abantu zigahise mu bitandukanye Imana kwabotera umuntu wanabyara muzara w'amajambo nigeze ko abasigura kuko niryo jambo niryo abantu zitwageneye ko mu mwaka wese cyo gituma twari mu nzu y'ububiko ubu turi mu murima w'ubutabazi umwaka wa 2023 nibwo indayotira tungo y'ubutabazi wenda tuzosozera tugipanza amazu y'abarundi uteko dukore ko icyo misozo kuri inzira zawe zirangege kandi uri nyene zawe ni friends none rero saba Imana kuba wewe ubwira ingeso nziza uwo mwizigirwa ubwira umunyakuri ubinyangamugayo uvuga ukuri mu buzima bwawe buri munsi wirinde amayeri wirinde gushira isoni uba umugore yubakwa n'abandi kuba umugore yubakwa n'abandi niki kuba umugore yubakwa n'abandi tutuntu nzogarukurira tubigishe ni wa mugore utagendera ku byatumye uhura n'umugabo wawe ugendera no ku mpinduka nziyo kuko imyifato ya nyokobukwe ishobora gutuma ubabaza umugabo wawe ndarenganye nzagaruka ubwira ukwicisha bugufi
wemere kwigishwa, wemere kwihana ibyaha byawe, wemere kwakira inama no kwiyakira mu bitagenze uko wabishaka. Ibyo bizotuma wumvikana n'abandi kandi ubwirira abandi imbabazi, Imana nayo ikaziguha, kuko Matayo 6 avuze ngo turi kuri ibicumuro byacu nk'uko natwe turi kuri abatugiriye nabi. Icya gatatu, wige gukunda no kwita kuri bose, kuba umugore wita ku bantu b'umugabo. Tuzobigana ku mugore w'intwari n'abakene, ngo icyatumye Eliyezeri atora Rebeka ngo yamukwimye, yamuteze akagamba. Ubundi umuhungu wa Aburahamu Isake yarerejwe na Eliyezeri, ngo mukureshe yashinze agapfindo yakira ingamiya ziwe 10, ngo arazipfukamika nawe arapfukama ku ibuye, ngo acabwira Imana mubwiriza ako gapfindo ngo umukobwa aza kuza kuvoma kuri iri riba riri hafi y'iribuye mfukamiko, ngo nenda mubwira ngo amazi yo kunywa, ngo agapfukama akayamaciye bugufi, ngo kandi ngo akagenda akavomera amazi z'ingamiya zanje ntabimutegetse, ngo azoba ari we mugeni. Muzi igituma Eliyezeri yari umusuku wa Aburahamu, yari umukozi wo mu rugo. Mugabo yarazi urukundo rwa Sara, yarakeneye n'uguca bugufi kwa Sara, yarakeneye kuracira urugo. Abandi abakobwa mubeberwa nimwakwibi. Niyo mpamvu nabwiye ati nusanga amagidashasha n'umukozi agiye kwisasa, ukaba umwana w'umukobwa uragisasa, nusanga ibyatsi bidato yari yaradashije urarise, kuko umuntu wanyura azinjira nganga azobona umukozi, azobona umukobwa ari mu rugo, atangwa ari azobona inawe uje ari mu rugo. Icyakane, wige kutagira ibinyoma n'amajambo menshi, wige kwirinda amajambo atagira akamaro, wige kandi kwiragiza Imana, wirinde gukwiragiza ibihuha no gusakuza. Umugore asakuza nawe nashingiye kuri Zaburi ya 51, arisambura wenyine agasambura n'urugo rwiwe. Gusakuza ibintu tuzobiganira ko byimbitse. Umugore yicecekera ahisha icyubahiro Imana kandi agahisha igikundiro abamukomokako. Kandi umugore yicecekera ni insiguro nziza, ni igitekerezo cyiza, ni igisobanuro cyiza cy'umugisha mu rugo. Muzosome muri Petero 3:4. Icya gatanu, ubu umugore asenga kandi yizera Imana. Kuba umugore asenga akizera Imana mu bintu byose bihesha igikundiro wewe n'abagukomokaho. Nuba umurinzi w'umutima mu rugo rwawe rwiza Imana yakuragije. Icya gatandatu, ni wige gukora neza no kuba urugero rwiza. Ubu n'ubutunzi tudahabwa n'abagabo bacu, ubu n'ubutunzi tudahabwa n'igihugu, ubu n'ubutunzi tudahabwa na shimi na biology na math na physique, ubu n'ubutunzi tudahabwa n'ikimero dufise, ubu n'ubutunzi tudahabwa n'imeshe cyangwa inzara uburyo bw'ubwitira makiyaje, ubu n'ubutunzi tudahabwa no mu ndazero n'igisusu kinini, ubu n'ubutunzi tudahabwa no kubombesha amareye, ubu n'ubutunzi tudahabwa no kwambara gusa, ubu n'ubutunzi tudahabwa n'amafaranga dufise ku makonti, ubu n'ubutunzi sikeneye kandi Imana yasize muri teka. Ngo ubutunzi butandatu Imana yasize umugore kugira ngo ashobore kuzuza inshingano, ubereye ku inshingano yo kuba umufasha abereye uwo Imana yamuhaye. Muri kwigisha ikindi niyigisha n'ubutayipanga ngo munyigishe ku bakobwa bagomba kwitegura kubaho, muzigishe kubusura kubwiza butobudatsi bwawe, ubusurwa n'ubushirasoni bumumanura. Amaneno mwenego siko Mikali byabugeneye muka Dawudi. Bikatumira n'insinzi ya Dawudi, byamutumye arongorwa na Dawudi. Yacishijwe nande mwidirisha, niki cyatumye abigomba kuri Dawudi. Kandi n'ababyaye inyuma y'umugabo uwundi mugabo bakicwa bayobowe Gibeyoni. Niki? Ubushirasoni karande umuvumo. Ibindi muri kwigisha n'ibiki? Ngubu ubutunzi butandatu. Kuba umunyakuri mu bikorwa, kuba umunyakuri mu kazi, kabunya kuri mwibanga kandi ibikorwa n'ibikorwa bigaragara n'ibitagaragara. Hari n'ibikorwa by'umuntu Imana basize n'ubutunzi. Ndagira mbabwire ko umugabo wa mbere w'umuhirwe kandi aramakarana yarongoye umugore w'ubwenge, umugore w'umukozi nakora ku kivi gusa.
ndaje nzobaganire muzondinde ibindi muzombora ibindi mugakumbiza ukuri icyo sinzokizira kundi ku murimo wa data haba mu bikorwa by'isengero cyangwa itorero bivanye no kwera muvuga haba mu bikorwa byo mu rugo ibikorwa byo mu rugo n'irindi banga biri mu mico ibiri urugo rwubatswe cyane mu isi bitagaragara gusumba mu isi bigaragara cyo gituma muzokorwa n'isoni nimwakurikiranya n'amayetaje n'amave w'iki mugenderaho hari umugore ko yagize agahinda kubita agira impanuka y'umugarama waraciye ku mugabo n'umugore badugana agakinga bavuye gushora ibitoki ngo bakaza basimuzanya akarobe umugore akaza asemuza akarobe umugabo we nawe ariko aranyonga ikinga banako ku mudogo muca muvako umugore agasemura umugabo agasemura akaji umugabo akamera nk'uhagaze akamunywesha umugore arabiraba yibuka amayetaje abamo n'igitanda abamo yibuka ko umugabo w'umwose afise imodoka yo niguye agira agahinda kubita amaboko kwivura umugore imodoka iraporomoka yapfuye niwe yashinze nawe si impanuka zose zitwica ibirariko ndabigisha bituma mwana abagore bebuzubaho kandi mubyigishe n'abana banyu reka mbabwira kintu kikugira ngo ngere ku gitigiri cy'Uwiteka kudakundira uburyohe bw'isi kandi ukabona icyaha nk'igiteye isoni nugomba guheshikira umubiri wawe birenze ushoboye kureba abakozi babiri cyangwa batatu na santine niyari wimindira abana bawe wima igicanira iziko ryawe mu bwonko mwinshi ari umugore ngaha nanyigishiriza yari mwiza cyane twavanga ari umukobwa mwakaza byara ku bantu batandukanye n'abasaserdoti beka uruvugiwe mukabuza zedo ngenene uvugiwe natwe batera isanduku kuko ni gani wani ngani ya murongo yarongo yibone kuko yarahakuye abivamo amaze gutenda abagabo barenga batanu namusenyera mugumije nawe nyine twabura tujya kumukikuza kandi rero menya avuga ku musaka nuko bugiki umugore yari mwiza ushikaho n'amanota ngira bamweruye kuko namanyerafise kwiga mugace yiga yewe nawe yisuzera yamunabije mugari mwiza kuvuga uri kuramwihweza nawe uri umugore mugenza niziwe cyangwa umugabo avuga ati mana icyo bibikuru nkabiki mana wumva amaso nkaye uri kubona mu mubiri iyo abanyarugora ibyo ari byo urumva ukabona wewe ugaburira abana uhangayitse mukazona uti ijya menshi ijya drede ko wishyize ku mutwe ni drede itwaye $200 iwe $200 n'amafaranga yo gukoresha kuri breakfast mu gitondo mugabo $200 n'amafaranga yo guhagarika no kugenda kugira make uremere bari kwiga cy'umwana w'ishuri iyo umugore w'umutsima sugereje abagabo ba ngo abandi bagore bo kubera ibitenge mana warakoze nice bituma mama imugisha nagenze gusa pe mugabo aramubikira yahoze mu bikira kwa mura mukazanje niwe yari kandi bandeye inkuru arambwira ngo uko bambona bikabatangaza ubugene naje kubaka uko rugo bambona mu yindi mpano bo kuko nahise nirigabire ndarigisha abantu bakira bagenda no koga arabinyigisha natangiye kwigisha iya mbere mbinyigisha ishingiye ku kibazo iriki iyindi yari ishingiye ku biti bibisi n'ibiti byombi ubundi je nari umunyemana nibaza ko ubuzima nagiye mbamo yari inzira Imana igomba gutabariramo benshi ndabivuze utagira umujinya bwo kintu cyo gupfuka amabuye cyane Uwiteka gushumbushe kubyo watakaje bya none datatavuga ngo abantu byacu bijyanye byari barinzi onzo basubiza ko yamagize wisize mwambaye neza mwagomesheje mwageze kuko mwagize umwete ukumva no kumvira amategeko yacu arambwira ati ibyo wamara byose ngo mugenzi wawe niho yaravuga ko umugabo yari hasi ndumve kandi twese twitwa abanitsi ari yanita mukabukuru nanita mukabutowe kandi twari abigisha twese ba mama bitwa ba Terezi ba Tereza nukuvuga yo mabukwe na mama mugenzi wacu byari ibintu by'uwinywangwa ko
gushikana na diploma yamuzanye ko twigisha hamwe tukirikwana kandi twitsema turi umwe ari mu kabukuru ni mu kabudogo ngibyo ni byabaye yamenye ko twokubaka ngo rukombe ni kuvuga rero ariko ndatikataka imana nziza mu kwatsepe yewe icyo ndakemera gishingira imana umbabare ndacyane ngiri kuri iyi si n'abakora muri ubwo buzima nta n'umwe arambuye ni hane basaba imbabazi kuko mfite uwo mutima ni kuvuga rero ikintu cyabaye ni ngiki ngo igihe dusanga nambara ngo niwe uragomboye ngo mukatoye ngwambara n'inyamanga ngo aravundura ngo imwanya kijibu ubwo bibiri mwanya muri vayo mugakabego ubugaje kandi n'icyo koko yambara ama pride na ninga biri musi yasenga nimwe kandi ubinga ngira ni muri ho nane mu 2012 2013 2011 ngo njya muri 2013 ni 2011 ni 2010 ni 2012 yes iyo myaka itanu iyo myaka nagize ubuzima bwiza ariko naho urarenze ni kuvuga rero ngiye kuba bamwimbi muri duke tuba kandi umunsi je nikomeze nta kintu kizimbye kinwara amafaranga mugabo nimba rezo beyizi ariko bisaba igitambara gisanzwe kigugwa kushana mende brenay uko niko biri mugana kintu cyo mamura ikigihugu mu cyana bw'igihugu wa 3 kile tungiye ngo kimwe kivamira ikindi kivamira no cyane umva ko ari mu burambe bw'impunzi saba none rero mwige kudakundira uburyo bw'isigo bugirane hari abantu mwamaze kumira burisi ugondo rwayo ruri muri mwebwe mwige kuba bamwegera inshuti zanjye mwige kwitandukanya n'ingeso mbi z'isi mu b'abagore basigaye kumana gusa kwereje cyangwa usiguzi ya gatanu indwi avuga ko umugabo n'umugore n'umugozi w'inyabutatu iyo umugabo n'umugore gusa ushobora kumutsinda umugabo gusa ushobora kumutsinda umugabo n'umugore bari kubona umugozi w'inyabutatu niko rero bavuga ko ari umugozi w'inyabutatu mugihe yari n'umutsinda kuko yatandukanye n'Imana agatandukanye n'Imana nawe ubwo kunanira nawe ukominoti kunanira nayo kuko inyigisho z'abagore mu mugambi w'Imana burya n'abagakira zirabaranga inyigisho z'abagabo mu mugambi w'Imana burya n'abasaserdoti birabaranga kuko usibye kwamira no kwamira ibindi byose tubihuriyeko none rero bakundwa mu mukama Tito 12 araduha icyerekezo cy'uko dukwiye kwigarurirwa n'Imana n'uwo mugore w'umutima n'uwo mugore mwesha w'umugisha mwesha w'umunezero ku mugabo yakwirongoreye ku rugo rwakwirongeye nakubwije kuri uzuzura n'Imana usukuzura n'abana ari abagore mugendera kumubwirira abagabo ngo mwete kwimuka ucyumva nitubyumva kuma no gutanga icyacu mugabo nawe wabasha w'umugisha ariko kubikora muganga atacuvunye kuko nigiye kuborerwa niyo gutsimbuza ibintu byose kimwe kukindi tikitaka nakizi kiretse kumwiba gusa mugabo ari ikintu cyawe wongeza guhesha umugisha umurugo rwawe mu gukora ikidashingiye ku bishusho by'umugabo kuko hari igihe we wari mboneke y'isi watanga icya 10 mu kabare ngo warasorora mugabo w'icya 10 Imana kandi n'umutima wawe kandi umuhesha w'umugisha none ubwo kagahinda Adamu yasangana ngaho tunzi Imana ashyira muri Eva umunyame umva isomo yo gute Adamu Eva nagendera ku butunzi cyo kubitekerezo bya Adamu gusa Imana niyimarira no cyo bituma n'imivumo yabahaye iratandukanye none rero umugore mwiza kenyera ubaka urugo rwawe kandi rugume umugore yizera Imana aba yubakitse neza n'ibyo yubaka biba byiza umugore yemera Imana arubaka kandi arizerwa arizigirwa yaba Imana ikamwizigira n'abantu bakamwishimira Imana iramwubaha ikamushyira mu icyubahiro ikamushyira mu budahangarwa abantu baramwizigira ni waba rero wifuza kuba umugore wo kwizigirwa ngiri sengesho ryo gusengera abagore ngo boroheje n'Imana kandi borohere abagizene abakeneye korohereza nabo ni ku nshingano ya mbere umugore n'iki umugore umufasha umubereye dukirutse imitima yacu dusenga Imana Yesu byagiye mu ijuru wowe Imana se umwana wacu Yesu Kristo ndagushimiye cyane kubw'umugisha wo kurema uhinyanyura
abakenyezi ubakuriye mu igufa ry'abagabo babo waremye kandi ukabaremana umugisha wawe. Ndagusabye Mwami Imana kuri uyu mugoroba, kuri iki gicaniro kiri mu izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro, iri genekerezo rya 6 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, wowe abakenyezi bose bo ku isi yose, ku migabane yose, mu madini yose, cyane mu buryo budasanzwe, abarundikazi abari ku mpande zine z'isi, cyane mu bundi buryo bw'icyubahiro kandi buryohoye, abari kuri iki gicaniro cy'umuvugano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima, ubaho umutima woroshe, umutima ukubaha, umutima ukuyoboza inzira, umutima wicisha bugufi, kandi umutima wuzuye urukundo. Mukama Yesu Kristo, ubona ibikomere byose imitima y'abakenyezi igendana, kuraho ubureke, kuraho ibisuzuguriro, kuraho umujinya, umutima w'umukenyezi ba umutima ukomeye kandi wo gukomeza inshingano bashinze, gutyo babe ivyamwa kandi bazosiga izina ry'ubweranda n'ubwiza ku isi y'abazima. Baha ubwenge n'ubwitonzi, baha urukundo n'igikundiro, baha ubwiza n'ubwizigiro, baha ububasha n'ubudahangarwa, ubaha umutima urimwo amahoro, ubaha umutima urimwo impuhwe n'imbabazi, kandi ubuzuza ijambo ryiza ryo kuvugana icyubahiro igihe cyose bikenewe. Mana mushobora byose, orosha ubuzima bw'abakenyezi babaye muri uyu munsi. Harimo abarwaye kubera imibabaro babugereye mu rugo, harimo abarwaye indwara zidakira kubera ibisokuru bigendana nabo. Ndabasengeye, nsengeye imicuraro yabo, nsengeye ibibazo byabo byakomerekeje amarangamutima yabo, bafashe n'abo batawe, n'abo bapfakazi, n'abo bahemukiwe, n'abo bomowe, n'abo basuzuguwe, n'abo bakomerekeje, n'abo bari bishimiye, ubahe kwikomeraho, bahe kubabo, bahe guhezagizabo, bahe kwisobanukirwa, bahe umutima w'umwerana, abahe umutima w'ukwemera, ukwizigira no kwihangana, kandi yamagendana nabo abarinde kubabara. Mukama Yesu, agira abakenyezi bose bari gikundira imbere y'abagabo babo, uborohereza ubahe ubwenge bwo gutahura imitego iri mu mitima y'abatware babo, imbere y'abantu bose, imbere y'abakozi n'abakoresha babo, imbere y'abatware babo, ndetse n'imbere y'abo bacana. Mu bikorwa byose bahe ubwira, bahe ishaka. Umurundikazi yararirimbye ngo umukenyezi w'umwizigirwa ni ikiremesha mu muryango, ngo amaboko yiwe ngo arenga igihumbi, nawe inzira zawe z'ubutabazi zirenga igihumbi. Tabara abakenyezi bose, barinde kubabara, ubarinde gushavura, ubarinde uburake, ubarinde kuruha, ubarinde uburushi, ibyo byose bishobora kubabuza gutekana, bakabura amahoro, bakabuza umunezero wo mu rugo rwabo. Ng'izina rya Yesu Kristo babikugwemo, bahubwenge. Duhangaze ku masezerano yawe, aho tubwira ngo uzohindura imitima yari idadaraye nk'amabuye, ukayakoroha, ukayakuba imitima yoroshe. Ni ku buhanuzi bwa Ezekiyeli 36:26 avuga iryo jambo, Mukama nurisohoze mu bakenyezi bose. Mu izina rya Yesu Kristo nisenze naturi neza, ngakuraho inabi, natuye amahoro, nguyeho amahane, natuye amagara meza, nguyeho gukenyuka n'uburwayi, natuye ububyeyi, nguyeho ubugumba. Mu mitima y'abakenyezi no mu buzima bw'abakenyezi harangwa ububasha bukomoka mu ijuru bw'ubutatu bwa Imana Rudende. Ni muri iryo zina rya Yesu Kristo nseze nemera ko Imana igiye guhindura igihugu cy'Uburundi iciye ku bakenyezi nkabafasha ubu babereye. Amina.
mukomere kwibanga, mwese agirirwe mu ngo zabo, mutabarirwe mu masengesho, mwese icubahiro izina ry'Uwiteka. Imana ibaramire, iryamye ibyorewe n'inziga, Imana ibibasubize. Hora mudondera, hora muhimbara, hora mushajije. Buri gisuzuguro cyose cyabuze umukenyezi gutekana, naho yoba amadeni, naho ubwo bwoko, naho cobe cyane, naho ubwo bugome bw'umugabo, naho kuba mukehanire, naho yoba amagara make. Ndasabye Imana ngo bibakure ko mu izina rya Yesu Kristo, murambe muranirwe, mubwirane ibikura, munezerwe kandi muhishe umugisha benshi, kuko ubutunzi Imana yasize muri twebwe. Amen, 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 amen. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mugama Yesu Kristo, umwami wanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, Uwiteka duhatse ibyiza bye mu bwoko bwiwe.